najprej po sredini. Ja, včeraj, ko sem nasirala Neli, sem si mislila, wow, ne. To je suhcela, ne? Kao, jaz mislim, da sem suha, a veš, ampak ja. Si me spomnila nase takrat, ko sem ful delala joge, pa je to bila, veš, ko si drugač. Ja. Ja. Baš pa prijem, kot da bi delala to. Potem si na enem mestu, recimo 5-6-krat, se premakneš za 1 centimeter naprej. 5-6-krat. Bolj bolje. Je v redu? Fino. Kar počasi premikaš od gor. Samo slabost tega, ko nasiraš žulje skozi